Cuidado Susi Serviço Saúde Municipal de Linian relata da um caso dengue aumenta e município dele. Husi caso dengue hirakne maioria acontece balabari rotinan 5 mai. Caso hirakne na hira mak mate no dadaune processo atendimento lá onsa tuirmai amisi halo entrevista ao diretor saúde município dele, senhor Mateus Pinto. Oke dia kaunin mutar bai hotu konma kazu dengi to lora ini sidak relata sidak mas to ida hotsik ita ya atu situ nen matenentol ya matenentol Husi centro saúde hira ia de kaka. pokoknya husi be area servis autoridad municipal ini centro saudi sini relata hotu mamutuk Mas ves husi centro saúde hira ia dili ne mas ves caso husi centro saúde ida nebe maka barak leu. Ano ita sa ita kole ini entau ita kole konba poster administratif entau hanin do walesu maka kazu numero ya numero Tercatat número caso paciente dengue ne aumenta. O insa ho atendimento ba paciente ser na beda da onde sofre la caso dengue ne. Hanin atendimento itu esforço para o ensino ita bela salva itna wan também wan siran debe ke hetan moras dengue então hani centro saúde sira ita agora baisa barak lima ya centro saúde Comoro Veracruz ho Formosa então o ensino maka pessoal sira serviço mutu ke entre centro saúde sira para o ensino sira bele suporta malo kono ba pessoal saúde sira bele tarik balu husi Comoro bele mai Becora bele mai hanin ine maka agora ita itala então quando ita reba caso nebe ke grave ita sempre haru ka bai hospital nasional di Balares. Caso ser na maioria acontece ba lavarik sira ko ho idade o insa. Hanin ita bele dean agora ida ia baisa sira ia centro saúde maioria ki 5 mekrai 5 mekrai mas latak dalan 15 mekrai mas lubuk ida mas maioria maka 5 mekrai ida di sekolah TK ida di sekolah SD sira. For tratamento dia que vai ter paciente ser facilidades que equipamento ser nebe precisa mas ida mak laboratório. O insa ho funcionamento laboratório e centro saúde ser e capital dia. Oke hanin funcionamento laboratório hanin agora lá mesmo que ia situação baru nebe que daruma menos daruma lá saída mas itu esforço insa mak ita hanin to ada data hanin lá dia kela para o insa ita belo tratamento baitna itna wan sira. Onsa ho medicamento moro ser. Hanin moro sira suficiente ba ia tratamento ba kon badengin. Mais ou menos funcionnya agora darang overload loss mo so itani medida prevenção ba ini caso dele. Oke, hanin overload sin abele dehan ita bele dili tama surtu dengue. Então ita preparando parentas dulu. Ohimos ita prepara então ohimos ajuda husi autoridade município mesa cadeira balon mesmo que lá na ton mas abele dehan buat nebe condição nebe kita iha baru insama kita bele esforço para o ita bele ajuda itnia família sitna wansir moras então ohin ita preparando estas dulu mas ita preparando para sekali or sida kalang la pasien laba dalam mungkin dalam mas aban pasien bele bani tas dulu. Hoje ho meus prevenção ser uluk rega susu abate no uluk masih projeto ida hakiak susu ser no mebe hakiak susu ho objetivo ida maka atu menos caso dengue ia mebe tinang na itare número aumenta maka. Oke, dia kaunin prevenção sirana sene ita uhin am kolehamos ita hein katak aban abate ho malati um pointo to então aban amisi mos ba aeroporto para uhin sama kare kestaune mas agora rakune mas ita la hela ia hanesan pemigação sirna beke rutini dala ane mas ho buat restu ka buat itu beke amih para uhin sama agora rak la hela ia patin sirna beke katakanlah família ne beke hetan dingi positif ne ita la hela então ita mos fahela abate sirna beke agora rak itu ang sibalu ia ita fahela então itu hus par komunidade mos bele contribuir para uhin sama bele prevenir sirnya husi moras dengue ne. Untuk abate ne agora não utua sih. Ya itu ya aban to. Ohin aban abate ho malation aban waho airo ho ro nebe aban atraka. Então aban am si baho to report par poti buatne par ita belo ohin sama siguna ba ohin. Ita hau be halo be prevenção. Mais ou menos abate ne ba ia família ne be afeta ba dengue det na hetanga o. Lah pokoknya agora tambah ohin am kuleona para ita halo calendário ita haretok alde ne be ke caso número 1 ita tamolu kene significa que quando ita tamone ne abate ita fahe tana ita la presiden semak tama semak kona mas abate ita diagli ita fahe
Tama ini yang jelasnya quando ali nebe ki risco itaba regaditon itla persidang husi itabotnya kona kala itaba regaditon. Tamane mudah-mudahan masih ita reja para aman aibor to para ita halo prevention honin sela itu susah. Abate ho malikin ama setone ho manti dari kira macam. Hauin rona dehan sekitar 800 kilo sana. Ha, kilo. Ebel uzati nang dene. Oh, Pokoknya ini hau mas lawan lain experience kono ba uza hira tamane emas so teknik mate ini mas haunia hakaraknya buatnya to par ita situasi ida orang ini itu selalu nih selai nene hauni ini ita tam Februari taras kamane aras tamane muda aban to hauni atu uzane to tin latu tin ne laos kesta mas kesta ida agora ita hasur ada korne par wen sama ita bel halo perben sama Malusir hanesan ohin ita acompanha entrevista ao diretor Saudi município Dili nebe relata dados caso ia Saudi município Dili nian husi janeiro início de janeiro to loron ruanulu resensia fulan janeiro tinan rihun ruanulu resin nen hamutuk paciente atu situ resin husi paciente hirakne na tolu maka la consegue recupera ka la con sirania vida Malusir amo sekarang relata baita bocera karta tuir dados neve ami hetang husi serviço Saudi Centro Saudi Veracruz relata kata hus janeiro início de janeiro to loron ruanulu racing hitu fulang idane resista caso dengue hamutu paciente atusida tolonulu resinen husi caso hirakne la resulta paciente makmate Nunelo equipa neve serviço ba programa tatuli aktual ba edisan ohinian atau loron dia e adeus. Alibana.